Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat, Allah Teala her birimizin niyetimizde, tilegimizde kabul kılgan bolsun. Kudayım verse, dayımın aytkan sözümüz var. Allah Teala bizden baskan 10 kadamımızga soğup жатқан bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirген kemçilikleri de Allah'ım keçirgen bolsun. Bizim bugünkü sağız şol kurbanlık boyunca eкен. Bugünkü sağız kurbanlık boyunca Kudayım verse bizde Kurban ayet 27'sinde belgilendi. 2026 yılı Kurban ayet 27 mayga belgilendi. Onun hutbanın ayağında da aytабыз, ertemenki saat 7:30-da okula turan boldu. 7:30-da buyursa Kurban ayet okulat. Hemen Kurban ayet kündörü bu negiz atkarılуучу eң улуу ibadattардын biri bu bizde kurbanlık çalı. Kurbanlık çalı. Бұл жөн ғана мал сою емес, тескерісінше Аллах Тағалаға болған мойынсынуының, берілгендіктің, тақуалықтың бір көрініші. Бұл Аллах Тағалаға пенденің жақын болусының бірден бір көрініші деп айтсақ тағы болады. Бұл жерде біз құрбандық çalғанда елдер бір-бірізге olған бір байланыс күшейт екен. Bir-бірізге olған жардамдашу дейбіз бе, боркерліктен жайылышын біз қамсықлат екенбіз. Şu құрбандық çalу менен. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Vel-budna cealnaha lekum min şa'airillahi lekum fiha hayr." Kurbanlık töölördü, siler üçün Allah'ın belgilerinden kıldık, siler üçün anda jakşılık var deydi. Demek biz kurbanlık çalganda bu jakşılık var deydi. Jakşılık degende köp nerseni kamtıydı da. Elestetiңiздер, cumasına bir yol tamak jegen üylöler var da. Biz oşol günü mümkünçülükten faydalanıp alarga biz et tarqatamiz, alar et jeydi. Ana bul birinci mesele. Ekinci mesele oşol mümkünçülükten faydalanıp dagın men aytat elem, oşol başka elder özlerinin mayramlarında bütele arzandатуу болот экен да. 50%, 70% arzandатуу деген болот. Tiлекке каршы bizde oşol ayt jakындaganda kımmattатуу болот da. Mümkünçülükten faydalanуу деген nerse var da bu жерде. Teskerince kişinin ardandatış gerek. Bizde yok. Kımbat satat da. Argacak ötmeye kalsan, ikinci, üçüncü günler kişinin ardan satat. Misalı, eğer kişinin bir ardanırak bolu turan bolsa, bir adam mümkün şöyle, iki ön orduna üç ön aladı. İki koy emez, üç koy. Üç koyun orduna 4 koy aladı dağın, bir kedeylerge, muhtajlarga tarqatat da bu yerde. Bir de bağını köterip koyadı. Kötergende dağın kede bayağı, o 5 emez, mundayla köter oladı eken keyirler bayağı yerde, Kuday saklasın. Oşanda bir eski alıp koyalı tuğanlar. Misal, oroz ayıttadılı gördük, orozda da gördük, büt barda azık tülüktörді kımbatı köter oladı da bayağı yerde. Hem al, bilbeyim. Orada biçime gayret düşüp aladı da, bu mümkünçülükten faydalanıyor da elden. Bar alat degen bir oyda. Bar alat deptir, kımbat atып koyat, argacak alat. Biroq al jerde ardandatkan negede jakşı. Ardanırak bolgan jakşı. Je bolsa murdakda ile bağ menen satı berse, oşol jakşı da kımbat atmastan. Misal Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dağın bir ayette kelet. "Fasalli li rabbike venhar." Bu Kavsar suresinde sen Rabbin üçün namazını oku, jana kurbanlığını çal dep Allah Teala peygamberge buyurdu. Kurbanlıktan bu şeriatta gördük kanday. Tildik jattan alganda bu udhiya degen sözden kelip çıgat. Künnün algaçkı bölügünde taktap aytkanda zuha malında soyulgan mal degen manini düşündüredi. Misal bir de udhiya deyip, kurbanlıkta udhiya dep koyup, zuha namazını okuyup, oşal demek künnün algaçkı vaktında soyuluuçu mal degende düşündüredi eken da. Aleme fiqtaga anıqtaması boyunca qaray turamsa kurbanlık bol belgilүү jaşka jetken töөнү, vuyje, koy, eçki siyahtуу jandıkты Allah'a jakındоо maksatı menen belirlengen vaqtda soyu degende düşündüredi eken. Bizde Hanafi mezhebi boyunca alımlarda İmam Kahsani aytkan eken, kurbanlık belgilүү maldı, belgilүү vaqtda Allah'a jakındaşуу niyeti menen soyu degende aytadi. Kurbanlıktın hükümü. Bizde Hanafi mezhebinde kanday. Bizde Hanafi mezhebi boyunca mülkü jetiştүү, mukim bolgan musulman üçün kurbanlık bu vacip. Bu degeni kanday. Mümkünçülük bar adamda. Mesela biröv var, özünün aydagan maşinesi var, biroq dağın bir maşineni alıp turup arendaga berip koygan.
Al машинесі негізі ошо миллион сомдон ашық. Азыр мисалы быйылкы зекеттин чеги 800 миң сомдон көп болсо деп атат да. 800 миң сомдон көбүрөөк акчаң болсо сен бай болуп эсептелесиң, зекет беришиң керек, курбандык чалышың керек. Мисалы толтур ошондойлор билбеши мүмкүн да. Туугандарым, мен эфирден пайдаланып айтып коеюн, эгерде өзүңүздүн үй жайыңыз бар, машинеңиз бар, соода максатында, пайда түшүш максатында бир машинени арендага берип койгон болсо, ал акча түшүп турат. Машинеси өзү бул ушу оборотко кирет да мындайча айтканда. Ошолор дагы бир кой союш керек. Негизи. Бул бизде важип. Байларга бул важип болуп эсептелет. Пайгамбар мындай деген: кимдин мүмкүнчүлүгү болуп туруп курмандык чалбаса, биздин намаз окуучу жайыбызга жакындабасын деген. Бул дегени не себептен мынтип айтып жатат? Бул муктаждардын пайдасы үчүн пайгамбарыбыз кам көрүп атат. Сен курбандык чалбасаң, анда намаз окуп турган жерге мешитке келбей эле кой деп атам. Сен ошол муктаждарды бир сүйүнтүп койгон, ошолордагы бир айттык маанай менен бир маанайы көтөрүлүп калсын деген максатта пайгамбарыбыз ошол нерсени эскертип жатат. Эми Ханафи алымдары болсо, бул хадистеги катуу эскертүү бул важип нерсени таштоого гана тиешелүү болгон болот дешет. Демек бул важип. Аны таштап койдуңбу важипти, сен ошол күнөөкөрчүлүгү бар деген маанини туюнтат. Эми курмандык деген бул жөн гана кан чыгаруу эмес, анын артында чоң бир руханий, коомдук бир максаттар бар да. Мисалы Ибрахим пайгамбарыбызга Аллах Таала айтты да, сен өзүңдүн балаңды сой деди да. Курмандыкка чал деди. Ал өзүнүн баласын курмандыкка чалганга даяр болду да. Эми Аллах Таала бизден балаңды курмандыкка чал деген жок, жөн эле бир койду деп атат да. Эми негизи кочкор союш керек, чоңураак. Кой сой деп атат да. Бирок ошого дагы бизде анчайын маани бербей атабыз. Эгер сое турган болсоң, 100 миң сомдук бир арашан кочкордон союп кой. Бул арзан болуп эсептелет да, арашанын арданы 100 миң болсо керек. Реклама болуп кетти го баягы жерде. Ошон Аллах үчүн бир сойсунчу, кана ошондо көрөбүз да. Жүрөгүндө Аллах барбы, арашан барбы, мисалы да. Эми баары бир эле болсо керек өзү негизи, арашан кой биширбай жесе боло береби. Ал эмнеге кымбат билбейм да ошонучу. Аны өтө эле рекламасы күчөйүп кетти го. Союру жей берет окшойт ана, ошо кымбаттыгына караганда. Эми бул жерде ошо курбандык деген бул Аллах Таалага шүгүр келтирүү. Бул деген Аллах Таала бизге өмүр берди, ден соолук берди, рызкы берди. Ушундай бир ибадатка жеткирген Аллах Таалага бизне шүгүрчүлүк болуп эсептелет экен да. Аллах Таалага шүгүрчүлүк кылуу болуп эсептелет. Эми коомдогу бир тилектештик, жардамдашуу деген маанидагы билдирет экен да бул. Эми курмандык аркылуу жакырлардын үй бүлөсүнө кубаныч келет. Мисалы кээ бир үй бүлөлөр бар, мисалы үйүндө ошо оорукчан балдар бар. Таккай ал мисалы ДЦП балдар болуп турган өтө эле кыйын да. Ага памперс керек, жуучу каражаттар керек, такай. Анын тамак ашы бар, дары дармеги бар. Этке акча жок аларда. Эт алган акчасы жок аларда, жетпейт. Ошондой семьялар болсо, билсеңиздер, аларды келип сурантып мешитке чакырып отурбай эле өзүңүз эле таркатып берип койсоңдар, сол жетесиздер да. Баягы биз ошол жана коляскачандар менен иштешебиз да. Келип турганча чакырабыз. Бул жерде жана дудуктар үйлөнгөндө аларды да кошо чакырабыз да. Жөн эле сүйүнөт. Устаз, Алла разы болсун. Көптөн бери эт жейлек болчубуз. Шорпону жакшы көрөт да менин балам деп, ошо коляскасы менен келип, ошолорго шорпо ичирип, эт жедирип кетет да баягы жерде. Себеби тапкан каражаты памперс дары дармегинен ашпайт экен. Себеби ал ДЦП балдарды жалаң ошо памперс менен карабаса бул кыйын экен. Аларга анын жанагы влажный салфетка керек экен. Анан жуучу каражаттар керек экен. Аларга чын туугандар жетпейт. Эт алган акчасы жетпейт алардын. Эттин килосы 800 сом болуп кетти, туурабы? Бизде жок дегенде ошол курбан айтта ошолор эт жеп калсын. Мисалы ошол бир ал бала сүйүнгөндү деле билбейт баягы. Энеси сүйүнүп атпайбы баягы жерде. Ырас болбоду мына бала эт жеди, мына куурдак жедик деп сүйүнүп. Көрбөйсүзбү? Ошондой бир коомдо бир мындай беремдик пайда болот экен да бул курбандык чалгандан кийин. Эми бул муктаж адамдар бар, туура. Бирок айрыкча жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар туугандарыбыз болсо ошолорго жардам берүүгө аракет кылалы. Алардыкы өзгөчө болот. Азыр эми мындай мен айткандан кийин мындай
özüңүздөр bir ойлонуп көрүп атасыздарбы? Оюңуздар менен. Мисалы, ошол алган 4000 сому ал памперсине жетпейт. Ошонун пособиясы. Ошо баланын. Анын дарысы бар, дармеги бар. Баягы энеси анын жанында отуруш керек. Ал чыгып иштей албайт. Ана баласын ал чыгып туруп тилемчилик кылганга жүрөгү чыдабайт экен. Эми ошол балам үчүн мен ошол ырыскы сурабай эле коеюн. Аллах таала өзү берекет деп туруп сабыр кылат. Эгерде бизде ошо курмандык болуп элдер көрөк жардам бере турган болсок, баягы куртагы ток адам кылмышка барбайт экен да. Ачка адам кылмышка оңой барат экен. Куртак ач адам ар кандай ишке барышы мүмкүн. Кылмыштуулук, уурлук, башка нерселер да азаят экен. Эгерде биз ошол азыркыдай мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, же болбосо ошол муктаждарга жардам бере турган болсок. Эми курмандыктын ошо малдардын союунун кандай шарттары бар? Курмандыкка бизде төө сойсо болот. Биринчи, муну 7 адамдан ашпаш керек. Бирок бир адам өзү союп койсо деле боло берет. Бирок ошол 7 адамдын ар биринин кошкон акчасы ошо төөнүн баасынын 7ден 1-ден аз болбош керек да. 2 адам союп койсо болот, 3 адам, 5 адам союп койсо болот, айырмасы жок. Анан уй. Бизде Кыргызстанда уйдан башка топоз дагы бар. Топоз дагы жарай берет бизде. Топоз дагы сойсо жарай берет. Андан кийин кой, эчки. Кой дагы болот, эчки дагы болот. Кой баласы бул ошо экөөсү да 1 жаштан үйдө болуш керек өзү негизи. Бирок ошол койлор 6 айдан өткөн болсо, көрүнүшү чоң болуп туруп 1 жаш көрүнө турган болсо, ошону сойсо болот дейт. Демек, арашанды сойсо болот экен да 6 айдан кийин. Арашандын 2 айлык козусу эле биздин 1 жаш козуларда эле да туурабы? Көрбөйсүздөр. Кана быйыл бир күчүңүздөрдү көрсөтүңүздөрчү арашан баккандар. Аллах ыраазычылыгы үчүн ошо 6 ай 7 айлык арашан козулардан бир союп бериңиздерчи ошону. Аллах үчүн. Бирок коз турса биягда дагы долларлар турат дейм. Кыйын болсо керек, баягы жерде. Ушунча $1000 сатышым керек эле кантип союп коём дейм. Аллах үчүн. Мен былтыркы жылдарда айтканмын. Ошол Кудаңар келгенде бизден сурап эле соесуңар да курбандыкта бизден сурап каласыңар дедим го былтырчы. Чындап эле Кудаң келгенде уят болбойн деп $200-300 алып соесуң дагы курбандыкка келгенде кулагы мындай экен, анан кичине арыгыраак экен, аксак экен, сойсом болобу деп туруп эле бизден сурай берет да бул жердечи. Эми эркекчесин союңуздарчы. Кудага кандай ниет кылган болсоңдар, ошо кудаңыздардан дагы өйдөрүн союп бериңиздер, эгер сое турган болсоңдар. Ошондо бул эркекче курбандык болот да бул жердечи. Эми булардын жаштары кандай? Шариатта белгиленген жаштары бар да, төө 5 жаштан өйдө болуш керек. Уйлар 2 жаштан өйдө болуш керек. Уй баласы. Бирок кээде карасаң, жок, жаныны жейт. Бул 2 жаштан өткөн дейт. Көрүнүп турат да баягы кичинекей торпок да баягычы. Жанын жейт. Бул шариаттын көрсөтмөсү бар. Эгерде ошону алдап сата турган болсо, Кудайдын астына жооп беришпеш. 2 жашка толо элек болсо, 2 жашка толгондо алдап сата турган болсо, жооп берет Кудайдын астында. Себеби ар бир нерсенин өз эрежеси бар. Пайгамбардын дагы айткан хадисинде келет, тиш чыгарган, демек 2ге чыкма, малды гана сойгула. Эгер кыйын болсо, анда койдун козусун 6 ай же андан ашканын сойгула. Көрбөйсүңөр, демек 2ден өйдө болсун деп атат да. Анда сен жөн эле сой дейт, жөн эле кой сой дейт анда. Эми ошол 4 негизги кемчилик болбош керек да. Ошол биздин сое турган курбанчылыгыбызда ошо 4 кемчилик болбош керек. Биринчиси ачык, көзү көрбөй калган. Көзү сокур, көр, жандык жарабайт. Ал өзүнчө ээн эркин оттоп, өзүнүн жанына багып, кичине семизирээк болуш керек да. Мисалы көзү көрбөсө ал кандай семиз болбойт ал. Андан кийин ачык бир оорусу болсо, баягы оорусу болсо, ал адамга зыян болушу мүмкүн. Жана жеген адамдарга же таркай турган оору болушу мүмкүн. Кыскасы, бул экинчи айы ачык оорусу болбош керек. Үчүнчүсү анан баса албаган аксактык. Мисалы буту сынып калган, же бир аксак,
Keyler var da oşol karayıttagın arıgırak bıtı-sıtı sınıp kalan aksagını buna bala öğret dep duruyor ele. Janagı Kuday üçün bala öğret degende kılıp koyat da bayağı yerde. Yok, en jakşını soyuş gerek. Aldağın jarabayt. Aksat basalbayt turan bolsa. Anan öte ağırıqtagın bolbayt da. Misalı, hani jeteleseng basalbayt, hani kötörüp yürüşün gerek. Eki jagından baltak bolup жүрүp sүйрөшүң керек да. Андай жандыктагын жарабайт курбандыкка. Өзү келин баса турган болуш керек. Ошо соя турган жерге өзү кеңири басып чурка бара турган болуш керек. Анан эптеп мүйүзүнөн кармап, куйругунан кармап sүйрөп келе турган болбош керек. Ояк жерде андай арыктагын жарабайт. Эми бул эми түшүнүктүү болду. Бизде ошол 7 адам шерик болот дедик, уй менен төөгө. Cabir radıyallahu anh aytadi, Hudaybiya günü deydi. Biz 70 töö soyduk deydi. Her bir töönü bil 7 adamdan bölündük deydi. 7 adamdan bölünüp 70 töö soygamız deydi. Alem koy eçki bu çünkü bir ele adam soyuş gerek. Anan Hanafi mazhabında şeriklerin barının niyeti bu ibadat boluş gerek da. 7 adam soyuyoruz dep niyet kıldık mı? Birisi men uyda et yok ele ansız dele et kımmat bolup atат, şulara koşulup et alıp alayın içinde koşulsa barının kurbanlığı jarabay kalat da. Görüyorsunuz. 7 adam mı? 7 oyunun da maksatı kurbanlık boluş gerek. Kurbanlık çalamın degen niyet boluş gerek da. Misal kede sura bolup da misalı bu nafir kurbanlık bolsa açıyor. Misal men atamın atından soyam desem, atanın atından bolsa kurbanlık mı? Al jarayır. Kıskası kurmanlık niyet boluş gerek da. Kurmanlık soyam degen niyet bolsa anda jarayt. Birisi janakı kişine et kımmat bolup atat, oşolara koşulup paputi bir koşulup alıp turup et jep kalayın dese, başkalardыкында jaraksız bolup kalat da, Kuday saklaсын. Oşoga niyetni karaş gerek. Niyetini soraş gerek. Kurbanlık niyet kılıp atasın dep bayağı yerde. Andan keyin bizde negizi kurbanlık soyuş bul vacip dedik. Andan anı bölüştürüş bul mustahab. Bölüştürüş mustahab. Misalı özü jana uy bülösü üçün bir bölügün, kelgen konaklarga tamak jasap ekinci bölügün, anan kedeyler üçün üçüncü bölügün bersek bul bolot. Bireme bul bölüştürüp bizde bul mustahab. Birasida bala çakağınız köp bolsa vacip tatkardınız, kan çıkardınız mı boldu. Özünüz yeseniz de şeref tursat bir tane. Eğer özünüzde bala çakağınız köp, uy bülömüz köp bolsa, ya tuğan tuğuşkanlar uyunuzda bir 10-15 adam yaşaysızlar, bar yet alış gerek. Anda özünüz yeseniz dağın bolot. Ama bölüştürüş bu ne? Bizde mustahab. Biroq Peygamberimizden joldosak bu dağın jakşı bolat. Peygamber jana kurbanlık çalıp durup tarqatıp koy dep özü aytap ketip kayra gelse, ne oldu? Tarqattın mı dep ayalından sorasa, Ayşe nemiz barını tarqattım, bir gana sanı kaldı dese, bir gana sanı ketiptir, başkası bizde kalıptır degen. Bayağı jerde karasan, jana soğuğu bizge kaldı. Bunun soğuğu özü jetiremse soğuğu ketip kaldı, bizde yok degen mende de. Eğer mümkün bolsa, oşa kedeki mallarga berip ele oşalar jesin, özüyüz başka et alıp jegeniz jakşı inşallah. Kuday buyursa. Emi bu jerde bizde şeriatыбыз boyunca oşol janawarlarga karatadagı oşol mustahab işler var. Alarga da rahim kılış gerek. Alarga da bir jakşılık kılış gerek şeriatыбыз boyunca. Misalı özü soygan jakşı deydi. Jol bolsa özün katışkanın jakşı deydi. Bayağı jerde soya turgan jerge. Bolsa misalı kede bolup atat go. Misalı Araplar je başka Türk tuğanlar Kırgızstan'a akçaсын salıp atat. Kelip turup biz soyup turup açıyotun berip atat. Bunda elge tarqattık soyduk dep. Alda jaray berет. Biroq mustahab degen bul jakşı degen söz de özün soysoň je özün katışkanın bul jakşı deydi. Bu farz emas. Anan kıvlaga yüzden soyuş gerek. Bismillahi Allahu akbar dep soyuş gerek. Sebep bundan bir kança yıl morda, bir 15-20 yıl morda kurbanlık soydurup attık. Oşonda janak soygan mallarga qarap turadi. Bismillah Allahu akbar dep soy deseng, şayın ketip kaldı da deydi. Bolbosa özü jandaglar menen süйлөшүp, sögünüp, misal, aha külkü kılıp öyle oturat bu jerde. Imene Bismillah Allahu akbar degen kelgende şay ketip kalat demiş de bayağınınçı. Oşon atay aytpay koysak dagı bu ne jaraksız bolup kalat. Atayın aytpay koysak bu haram bolup kalış. Korkunuş var oşol soygan jandыкtan. Anan bıçakты jakşı kurçutuş gerek da bayağı jerde. Bir tatkanda ketsin deyip bayağı jerde. Oşol soyulgan malda rahat alsın deyip da. Anan malды kıynabaş gerek. Malды kıynabaş gerek. Bizde kede men bayqap kalam, baranda körüp kalabız. Bukalardı
çoğun balqa menen iki mizin ortasında daң etkizip urat eken, baykuş al ölüp kalat mında çıkkanda. Kulap düşet, anan soyut. Bu erkekçilikке жатпайт da. Erkekçe soyuş gerek, soygunga жараша. Her bir kesip niyesi, oşol kesipke kirerden murda, oşol kesiptin bayağı teknika bezopasnosti деген erejelerini okup alış gerek da. Kasapçılar kasapçı olup iştegenden murda kantip mal soyuş gerek, şariat boyunca oşonu bir okup үйрөнүp alış gerek. Sodageler, sodaklardan murda bizde kırışa kitaplar toltura. Soda kitebi degen var, oşonu okup durup kanday soda adal, kanday soda aram, oşonu bilip alıp durup anan sodaga kiriş gerek da. Bu jerde dagı oşo mesele tuğandar. Emi tuğandar, bu jerde daha bir mesele, janakile mesele, eğer de bizim atağız qaza olup ketken bolsa, öz osiyat kılgan emes bolsa da atağızın atından, çoğun atağızın atından biz oşo nafil katarı, oşonun atından kurbanlık çalsak bizde ruhsat verilir. Bizim Hanafi mazhabında. Misal keyde ben bir ekoni gördüm, oşo hacıga ketkenlerge beri verdi de, kaça olur degen kurbanlık? $150 mı? $150. Benim atamın atından oşo Mekke'de soyup, oşol jerde keydeleri tarqatıp koyup niyet kılganlar da gördük de. Biroq menin pikirim Kırgızistan'da dele keydeler toltura dedi. Muhtajlar toltura, et jegender toltura. Oşollarga bergenimiz jakşıraak da. Anan uşul ele momentte daha bir neseni eskertip keteyim. Hazır mına internette de reklamalar жүрөт. Misal Masjid-i Nabavi'ge Mekke'de oşo Kur'an koysak, atenin atından, başkan atından Kur'an alıp koysak, vakıfka oşol jerde Kur'an okulsa soğu tiyet deyip de. Emi al jerde Kur'an köp tuğanlar. Kur'an toltura. Okuyturan Kur'an жетişti öyle. Oşo akçanı andan göre bir jetimlerge, bir jesirlerge bir sağan eşki alıp berip koysak, uyga küçüğü jetpese. Sağan eşkiler dağın bar azıra, çöp ketpeydi. Az gana çöp menen bağat, bir sağap durup sütünü içer. Anın sütü kımbatırak eken. Belki sütler 50 som bolsa, eşkinin sütü 100 som bolat eken. Oşo 100 somdan günde 1 litre, 2 litre sütünü satıp durup, yok degende bir turmuşun ötkörüp alat da. Oşol soğup durak bolat deyip detelim da, bu men jeke pikirim. Kim kanday öyleydi, anı bilbeyim. Kurbanlıktan soğuğu, bu abdan huluk. Sebep ayak jerde kurbanlıkta bir soyduk mu, oşo kurbanlıkta soyuşuğuz menen, oşo en birinci düşkön akan kanı menen bizim günöz keçirilet, inşallah, Kuday buyursa. Narkı dinege barganda, bizde oşol bizim soygon koyuğuzdun, oşol araşan kozuğuzdun bu, koyuğuzdun bu, her bir tük cünü bizde tos olat eken, soğuk olat eken. Misal al jerde sanay albaymiz da, kança tügü var, mümkün milyard. Oşança soğuk menen bizde narkı dünyada inşallah tos olat. Bu jerde dağın bir esketip kete turgan nerse, aytat Allah Taalaga Allah'ın etleri, kandары jetpeydi. Biroq Allah Taalaga sizlerin takvalarını argana jetet deydi. Bizim takvalığımız jetet ekan Allah Taalaga. Emi Peygamber özü iki ak qoşqor soyguna bilesizler. Peygamber iki ak qoşqor, müjdi qoşqorlardı kurbanlıkka çalgan. Alar öz kolu menen soyup Bismillah'ты aytıp durup takbir aytkan. Demek bizge Peygamber özü ülgü bolgan. Peygamberimizin ayalı Ayşe nevz aytkan, kurban ayt günü adam balası şu kurbanlıkka arnap kana kızgandan başka soğuptu iş yok deydi. Oşol nerseni dagы biz eskiye saktap koyalım tuğanlar.